pagtabang sa kapwa. Di mo tinututuhan, paglaw sa dami, kadikluman. Di mo pinabawaan, pahabang mo na paakyat, di maisog si masigat. Muli kang pamalaw, masipag tugon, di mo tinututuhan. Sa dami, kadikluman. Di mo pinabawaan, habang mo na paakyat, di maisog si masigat. Muli kang pamalaw, masipag tugon, di mo tinututuhan. Radyo Veritas. Ang tamang oras sa bilog na Pilipinas, 7 minutos makalihis ang alas 10 nin pagkaaga. Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalin ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa dali ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw! Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Uyaan katotohan, by humility a man finds grace before God and peace with men. Haliyan kay Blessed Giles of Assisi. Inatod sa indo ka na sa DP Simbag sa Pag-Asenso Incorporated, disiplina, pagkasararo, pagkamahigos, asin pagsarig sa Diyos. Uyaan katotohan. Marhay na pagkaaga mga katiwala, uwi na po ang bareta sa oras na ini. Hatod sa tuya kan Bearbrand, Mark Cafe, asin kan NGCP. Nagpatanid ang Private Hospitals Association of the Philippines o PHAP na mauubos na ang mga nurses sa nasyon pag-abot kan sundong 6 na bulan. Sinabi ni PHAP President Dr. Jose Rene de Grano na igwang 5 sundong 10% kan mga nurses sa mga private hospitals ang nagbubutas sa laog nin 2 sundong 3 semana. Kadaklan sa dahilan kan mga ini, iyo ang magtrabaho na sana sa ibang nasyon dahilan ta mas halangkaw ang sweldong makukuaduman. Saro sa nahihiling pang dahilan ni De Grano, iyo ang turos na deployment kan mga nurses sa ibang nasyon, asin ang diit sa naman na nakakapasar sa nursing board exams. Kung magkulang ang mga nurses sa mga ospital sa nasyon, mapipilitan ang mga ini na limitaran ang sa indang operasyon. Yan ang barata sa oras na ini, hatod sa tuya, kan Bearbrand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. E hatod man sa tuya kan Mark Cafe, 5-in-1+1 coffee mix. Ang kapaing tunay na may herbal at puro ang sangkap. Basta Mark Cafe, suwabe. Natod man kan National Grid Corporation of the Philippines, asin kan Bearbrand. Tibay mas abot kaya na mag-Bearbrand araw-araw. Ako si Rolly Serrano, salamat. Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uyan na ang program
Programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies, as in researches, kan Bicol University. Manungod sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini, matukar man ka napapanahon, as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 rin pagkaaga. Live na madanamog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan Bicol University Extension Management Division. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Kita na po girarayan magribanan. Digdi po sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po sa inyong mga kasabay tuyong aldaw nin Huwebes. Si Edgar Barameda, kasabay ko si Professor Seth Di Matera, pero alternate kaming duha. Kita po ang magribanan para sa saro na naman na edisyon, presentasyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Sabi ko nga ni po sa Indo, ini po hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Okay, ano man po ang sinong pinagkakaabalahan, ano man po ang sinong pinagkakasibutan mo niyan, mandyan na, sarabayan na kita, para sa saro na naman na presentasyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Siyempre pa, sa tuyang pangumusta sa kabus na inabot kan sa muyang broadcast, siyempre pa sa Free Radio kan Radyo Veritas, uy sa DCTV, Channel 8 na hiling man kita. And then sa mga FB pages kang sa live streaming kang Radyo Veritas, sa FB page kang EMD, asin sa FB page man kan Bicol University. Uy, kumusta sa kuyong mga katrabaho sa lawag kan Bicol University, pun sa mga opisyales, mga vice presidents, of course, sa samuyang presidente sa Panginot, siyempre, kan samuyang presidente si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, mga vice presidents, mga deans, mga directors, mga department chairs, sino pa pang mga opisyales kan samuyang universidad. Okay? And then faculty, non-teaching personnel, lalong-lalo na sa mga estudyante. Ano? Okay? Alos tapos na sa mga midterm. Next week, meron na ipinulasan sa mga presidente na interlude. Okay? Dahil mo na nin synchronous, asynchronous class na gigibon sa samuyang mga estudyante. Bilang actually, bako break, kundi pag-asikaso kan mga previous na mga assignments, mga activities, yan. Yan ang gagiribuhon mi pati mga estudyante. Sa mga previous na itinauming mga assignments, mga gigibuhon, yan, gagiribuhon na ito. Kami maniyuman, ma-check na kami kan papel, ma-review kan mga isinumitir na mga accomplishments or assignments or activities kan sa mga estudyante. Kaya, para-parehas mangiraray. Dahil lang kami magkakaigwanin na asynchronous sa asynchronous classes. But then, dire-diretso manggilan sa mo yung trabaho bilang mga nasa akadim, asin sa mga estudyante,
bilang pag-complement sa mga requirements na ipinagbubot kan akademya or basado duman sa mga curriculum o curricular requirements kan sa muyang universidad. Okay? So, today is October 21. Yan. 1 week na sa napalan, Nobyembre, Disyembre. Christmas is in the air. Okay. Ang kamangutan po kan sa muyang programa, maidiseminar ang mga homegrown technologies kan Bicol University pa. Bicol University. And nasabit ang dila ako. Di ako nakakakuan na, takasubanggi, may tuminama, luminaog sa mata ko na layog-layog. Kaya medyo ang mata ko sa ibong medyo mapula. Sa kanakulan kan mga pwedeng dapuan kay itong layog-layog na ito sa mata ko pa, luminaog mismo. Doon nakula man. Sige. Sabi ko nga po ang katuyan kasunang programa, may diseminar sa publiko, sa mga namamanuaan, bako lang sa mga partners, stakeholders kan university, kundi sa mga sa publiko in general, ang mga homegrown technologies, mga completed researches, asin iba pa ng mga informasyon na may katuyan na mai-share, maitabang sa satuyang komunidad. Sa oral daw na pagbuhay-buhay niya to digdi sa satuyang runa. Okay. Sharing kan mga nakatudan niya to sa mga previous na programa. I think this is the 19th edition kan satuyang programa. Pero may pugutang may bisita. And this time, taon sa pagbabalik niya to, ang mga kasabay po niya to mga tugang ining saro sa mga finest as in selfless leaders kan Bicol University. Yan po ang pag-describe bisa sa iya. Okay. And then, tutukaran mi sa muyang pagbalik. Ito po, ano ba ang leadership? Kasi ang tema mi kang sa muyang pag-restorya is leadership legacy. Ano ang leadership? Okay. Paano ba ginigibo o nagiging leader ang sarong leader? Okay. And then, apara kayan na leadership topic or concern, papagisturan mi man so tabang sa pag-adult program. Yan. Ini po so programa na pinanganutan kan sa magiging guest taod-taod ang pag-assistir, pagtabang sa mga estudyante sa paagi ng mga loads o communication assistance or pagtaonin hanggang cellphone. Okay. Aram tamang bagangon yan na problemado ang sa mga estudyante. Although libre ang edukasyon sa Bicol University sa mga SUCs, but ang demand, ang challenges kan pagtuturo, bako lang iyan nakakonsentrar sa mga maestro, kundi lalo-lalo sa mga estudyante. So, although magto 2 years na kita, but still, siyempre pa, bako man gabus na mga estudyante, may kakayahan, kapabilidad o kapasidad na magkaigwanin mga gadgets or magkaigwanin pang suporta, pang tustos sa indang pang edukasyon. Apara pa kan challenges na piganang pangta sa internet connectivity, dakul pa yan mga challenges. And then apara kayan, tutukaron taman ang mapadapit kang sa iyang kulehon na pigahandle yan bilang dean. Okay? Yan po sa mayang pagbabalik. Digdi po sa satayang programang Pangedukasyon at Pangkabuhayan. Thank you. Mabalik po kami. Ngayong simula na ng tag-ulan at pagdating ng mga bagyo, muling nagpapaalala ang Office of Civil Defense Bicol na mas maging handa sa posibleng mga sakuna. Siguruhing nakahanda ang inyong go bag na naglalaman ng damit, flashlight, baterya, radyo, inumin at pagkain na tatagal ng 3 araw, kandila, pito, posporo, at maging ang mga mahahalagang dokumento. Huwag din kakalimutang maglagay ng mga face masks at face shield. Gayon din ang mga alcohol at sabon. Ngayon, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Mas malaki ang hamon na ating hinaharap. Ihanda rin ang first aid kit ng pamilya. Kung may miyembro ng pamilya na may maintenance, siguruhing sapat ang kanyang gamot. Habang maganda ang panahon, ayusin na kung may sira ang mga bubong ng bahay. Patibayan din ang mga pundasyon nito hanggat maaari. Ugaliing manood at makinig ng balita sa telebisyon at radyo. Agad na naglalabas ng abiso ang Pag-asa, PHOX, OCD at mga local DRRMO sa tuwing may parating na kalamidad. Ihanda rin ang buong pamilya. Mas mainam na makiisa sa mga pagsasanay na ibinibigay ng mga local DRRMOs at OCD para mapaghandaan ang mga kalamidad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na kaalaman na maaaring ibahagi sa mga kapamilya at mga kapitbahay. Narito ang Office of Civil Defense Bicol para umalalay sa inyo 24/7 at handang magbigay ng serbisyo. Matatagpuan
natagpuan ang Office of Civil Defense Bicol sa loob ng Camp General Simeon A. Ola sa Legazpi City, Albay sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot. Kung kayo ay may mga katanungan, maaaring tumawag o mag-text sa hotline numbers ng OCD na 0917-574-7880 para sa Globe at 0928-505-3861 para naman sa Smart. Maaari ring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook account na OCD5 Bicol o sa Civil Defense Bicol Facebook page. Ang Office of Civil Defense, ang katuwang ng mga Bicolano sa disaster resiliency. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Vida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Sige, balik na po kita rin sa tuyang programa. Oras niya to, alas 10:22, makaskasa ng oras. Dahil na po kita magpara paligoy-ligoy pa. Diretso na kita sa tuyang programang pangkabuhayan at pangedukasyon. Okay? I-introduce na po niya itong unyan ang sa tuyang bisita. Ang Dean kang College of Social Sciences and Philosophy. Ang nasa likod man po kang tabang sa pag-adal program asin kadakol pang programa sa Laucan Bicol University. Sabi ko kasabag ko sa description me, one of the finest and selfless leaders kan Bicol University. And Dean kang CSSP, Attorney Alex B. Nepomuceno. Sir, good morning. Marinaga po. Sir, and of course, the alumni president, Apo. Dr. Barameda. Okay. We are honored, sir, na ika po ang bisita ninyo na pagkaaga. Sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang topic na po sa ng tema na nakatoka sa tuyang ngayon is leadership legacy. So pag sinabing leadership legacy, garo nakulaon ng responsibilidad kang sarong nasa likod kay ni. Pag sinabi ta po tabi attorney na leadership legacy or leadership, ano pong gusto sabihin tabi kay attorney? Okay, so thank you very much, Apo. Sir Ed. I finally call President Barameda Sir Ed. Apo. Pres Ed. Apo. Actually, no, magsilibrar ang Bicol University kan sa iyang 51 founding anniversary, kami sa College of Social Sciences and Philosophy nag-isip ng programa para sa tuyang mga leaders. Kasi iba po baga kami diyan na very distinct program, distinct across the Philippines, which is peace. So ngunyan, nag-isip kami kinsarong advocacy o kaya extension program na pag-apod ng leadership legacy for peace and development. Namukna mi ini sa idea na ang sa tuyang mga leader minaabot, minahali. Pero ang hapot, ano ang nawalat ninda Yun. bilang sarong legacy sa banwa. Kaya sabi namin, leaders come and go, but legacy remains. Kaya nagbukna kami kaining programa bilang sarong platform, social platform, which we call as mga online series of webinars. Kaya apod mi sana ining
programa na, what is this? Virtual Academy. Wherein, while we are actually amidst pandemic, we can still hold some series of webinars and trainings for Opo. our leaders. This is actually composed of several components, Sir Ed. Po. Okay? Kung ipanagos ko, Sige po. sabi ta po paga, ang leadership is a collective journey. Sa inyong paglalakbay na kairiba ang gabos, sama-samang paglalakbay. So it's not only the leader, but it's also the constituents and also the surrounding factors of the environment or what we call the ecosystem. Kaya sa programa ming ini, nagmukna kami ng 7 components which we term as the following: executive leadership for building and expanding legacy. Ito sa mga batikana ining leader na ito na talaga sindang mga prueba na sinda legacy leaders na. Mga veterano. Executive leaders, legacy for peace and development. This component caters for our legislators from barangay up to our national legislators, wherein through legislation they can lead programs that may be called as a legacy, and also academic governance and leadership legacy, kung saan ang satuyang mga lideres sa universidad, sa kolehiyo, as in sa mga eskwelahan, pwede man ma-develop ang siindang talento bilang sarong leader, as in makagibo ng mga programa na maiwawalat nila bilang sarong academic legacy sa satuyang mga eskwelahan. Dahil ita mapigpabayaan sa mga kabataan kay igwa man kitang duwang components sa inda, we call this as youth and community leadership legacy, and kairibahan digdi ang academic students leadership legacy. Para sa mga student leaders ito at para sa mga community youth leaders, and also yung pangpituta yung itong gender and development towards leadership legacy. So ito ini ang satuyang components kan leadership legacy program kan Bicol University College of Social Sciences and Philosophy. Kung baga tabi, attorney. Kada component po kay ini may mga objeto. Sige po. Okay. Kung baga, attorney, garo package ining pigo-offerta duman sa mga veterano, sa mga barangay officials, mga nasa akadim, nasa sektor kan mga kabataan, and pati so sagad. Package ining ano yan, ano? Ano po, attorney, garo similar duman sa pigo-conduct tamang kang Development Academy of the Philippines? O magkaiba po siya? May similarity siya, pero ini limited sana sa mga leaders natin. Uy. While it is limited only to our leaders, pero this is across sectors of leaders, meaning to say capturing the whole broad spectrum of leadership landscape. Yung Development Academy of the Philippines kasi covering many components siya. Sinesento po natin dito mga leaders. However, itong mga leaders na ito, they will be trying to redefine their perspective of leadership, recreate their leadership style, so on and so forth. Ayun Pero po. ang pinaka-target po digdi na ma-develop ang sa indang kakayahan kung saan at the end of their term or at the end of their service as leader, may pigwalat sinda na pamana sa satuyang sosyudad. Ito pigsay. Meaning to say, ang sa indang serbisyo will go beyond their term of office. Kasi nga, sabi ko kanina, leaders come and go, but legacy remains. Kasi meron tayong mga leaders na, okay, nandyan sila, katapos ng term, ano ba yung naiwan nila? Yun. They that contribute to the development of the society and to the improvement of the lives of the people. Yun. Okay. Attorney, pigsasabi, may mga nagsasabi na ang pagiging leader inherent. May nagsasabi naman because of the development or because of the environment. Ano po ang masasabi po digdi kanita, attorney? So, may sarong kahaputan yan. Inaput sarong speaker sa seminar kasi Apo. hali siya sa sarong magayuno na syudad, Apo. magayuno na syudad, very progressive siya. So one of the listeners and at the same time participants asked him, were there leaders born in your place? Ang sabi niya, no. Wala daw. So meaning to say, leaders are not born, they are developed. Kasi nung pinanganak batang-bata pa, di ba? Hindi naman Yes, sila leader pa. So meaning to say, there is
actually an interplay of a lot of factors, the ecosystem, the leader himself, the followers, and even the situations or the prevailing condition. However, kapag pinag-usapan kasi ang leadership, nasisentro siya sa characteristics, Yes, qualities of a leader. Kasi nga, he takes the lead. But I said a while ago that this is a collective journey. Sama-samang paglalakbay ito. However, as far as the qualities of leader, dakulon kita kaiyan, pero gusto kong doonan pansin itong pagsasabi kang God-loving and fearing, okay? People-loving and caring, okay? Which is also characterized by being responsive and responsible. Okay. May mga nagsasabi po, attorney, na sinabagit mo sa mga characteristics, God-loving, etc. May nagsasabi man na, uy, may karagdag pa nga dyan, so charisma, so feature. Is this mga factors pa, tabi, attorney, to consider na ikaw maging leader? Meron tayong charismatic leader. Charismatic. There's no need for her to talk about Yes. something, but the people are already moved to follow him or to follow her. Kaya sinasabi ta, this is actually a conglomeration of a lot of factors that come in interplay. However, sabi ko, central in the discussion of leadership is always the leader. Para siyang prominent pagdating sa leadership topic. Okay. May mga sikreto ba, tabi, attorney, sa mga na-encounter ta po na mga pigi-30 o itong mga na-develop ng mga leaders, itong mga leaders na sabi nga po, nag-repackage. May mga sikreto ba sinda na aside doon sa mga characteristics na pigbanggita o meron ba silang sikreto, mga prinsipyo, mga filosofiya ang pinagsusunod? Definitely po. Meron po sila. Okay? Pero ini nagpupuon dumuan sa pagsasabi pang KPC. So we have what we call knowledge. This knowledge that is translated into wisdom. And needing what we call competencies. Okay? If you have these competencies, you will also be able to exercise what we call empowerment. Okay? So number one po iyan sa sarong leader na dapat igwas siyang knowledge. Okay, up to what we call competencies and empowerment. Alagad, kaipuhan man na igwas ang dakulaon na posisyon. Okay, so knowledge and position, because if you have only knowledge and you don't have position, you are simply administrationist. Yeah. You need to say, you have knowledge, but you cannot somehow impose it by virtue of a formal, rational position or authority that you have. Igwamang kitang may position lang pero kulang knowledge. Yun. Diba? So, dahil ko na-explain na. Okay, because we are in a popularity. So this is representative, which is characterized by popularity vote. Then, kapag abot sa election, then we have what we call character. Ang pagdudoonan ko na tulo. Okay? Knowledge, position, and character. Pagdating doon sa knowledge, kaipuhan, prolific ang sarong leader. Kailangan siya visionary, meaning to say, one who thinks ahead and across, who can anticipate what will happen next, okay? Who is able to read, okay, what will happen in the future, something like that, because of experiences and learned experiences, and also because of further studies, okay, and you know, they think of what will happen next, considering the dynamics of our society, okay, and the needs of our society. However, pregnant, he or she may be of good ideas, but there should be what we call prudence. Hindi lang yung basta idea, okay, kundi there should be prudence. That's why sinasabi ta na they must be inspired by God, because you know the foolishness of God is already wisdom to man. That's why I always start by saying must be God-loving and God-fearing. Kasi meron tayong mga revelation na binibigay ng Diyos only to persons
with pure hearts. Mhm, We have tama. also knowledge Mhm. that are acquired Mhm. through our studies. Mhm. Okay? Through our studies. But this must be coupled with a lot of characteristics. Mhm. Okay? Say for example, determination, Mhm. okay? Being enabler, Mhm. so on and so forth. Something like that. Okay. May nagsasabi, attorney, na tama itong nabanggit mo po na so characteristics, so knowledge, so position, so characteristics, and so on. But may mga instances, attorney, na sabi na nga, destiny. Uy, masurti yun nga ni naging biglaan na leader. Uy, biglaan nga ni naging senador, ba't naglaan? May mga arban po kayo na sitwasyon, attorney, na because of luck, because it is a destiny, because nagkabiglaan lang, because of instances or circumstances. Ano po ang nangyayari pag-aaral po kayo tabi, attorney? Garo ba ka nag-deviate siya duman sa pigano tayong mga characteristics na pigahagad ta sa sarong leader? Okay. Mhm. Ako, gusto ko interpretar ang sasabing destiny into God-anointed leader. God-anointed. Okay? God-anointed leader. Mhm. Sa respective kantao, Mhm. destiny. Mhm. Pero kung sususugon ta, sa plano siya kan Diyos. Oh, okay. So, Mhm. di ba, makita natin si Moses before. Yes, Ezekiel. Mhm. So, wala lang siya, di ba, pero naging leader and liberator. Yes, ng mga Israelites. Ganun siya. Tama, So, sa perspective natin, okay, however, Mhm. this leader, okay, who is said to be destined to be, must exemplify those characteristics that are actually admired by the people. Meaning to say, his ways, his perspectives, his ideas, and even articulations are actually responding to and relevant to the situations at point. In other words, people would be feeling, he will now be the answer. Oh. Okay? He will now be the answer. Aha. Okay? He will now be the answer. Mhm. So sometimes, ayun na. So naging charismatic leader siya and ultimately, Mhm. okay, parang destined to be. Ako, I believe in God's plan Yes. because He is the author of the sublime drama of creation. Aha. Very simple ang explanation ko dyan. Apo. Marami tayong gusto na hindi nangyari. Yun, At oo. hindi nangyayari. Aha. So anong ibig sabihin? There is someone greater than us who is actually the author of all happenings in our lives. Mhm. Kung sususugod na tabi, Professor Ed, Mhm. magbaldis kita. Iyo. Pira ang gusto tang mangyari sa buhay ta Aha. na dai nangyari. Mhm. Pira man ang dai ta gusto sa buhay ta pero nangyari. Mhm. Pira ang gusto ta sa buhay ta na nangyari. Di ba? Okay. So, Aha. very substantial ang mahihiling ta na baldis ta na may mga dakulon kitang gusto na mangyari na dai nangyari. So meaning to say, we are not the author of everything that makes things happen. Ayun. Okay, that's why, in the perspective of some, they called it as destiny. Pero, Mhm. just like yung sabi tang, there should be admiration on the part of the people and acceptance on the part of the leader. So both of these will come into interplay that makes a leader to be at a particular time in a given situation. Ayun. Yun po siya. Okay. Ako nagtutubod ba dyan, tabi, attorney, na may divine intervention? Talagang, it's God's plan and somehow yung plano mo talagang... Pero kung mahiling mo talaga, attorney, yung plano mo, saka yung plano kan Diyos, pag abot ka ng oras, ay, hindi pala talaga para sa kuya. Duman mo na-realize na, hindi pala talaga sa kuya. Destinasyon. Ay, attorney palang tabi, sa ron sa pigasabi, kaya ka nagiging leaderess o leader sa rong lugar, apara kitong sa pigasabi tapo na knowledge, position, character, is resources. Sabi niya, pag mayaman ka, pag makwarta ka, ma-influensya ka, you become a leader. Ano po ang masabi mo tabi at attorney? Ito po kasi yung mekanismo natin, mekanismo natin into a democratic and republican state. Apo. Kasi pag tiningnan mo, even when you would wish to file your candidacy for presidency, there is a requirement that you must have the capacity, which is financial capacity, to campaign nationwide. Diba? Kaya kapag sinabi niya ay, nag-file sa ng candidacy niya for president, pero wala naman siyang financial resources and mechanism to campaign nationwide. So, hindi siya kandidato sa pagkapangulo, kundi panggulo lang siya. Di ba? Kaya meron tayong disqualification. Disqualify ng COMELEC. Very important because
this is a competition wherein we need to have a lot of resources and mobilization of resources. Okay, it's not only financial resource but also people, because we need to have mobilization when it comes to election. Opo. Okay, and how your platform of government be echoed by your supporters down the grassroots. Down the grassroots. Because hindi mo naman mapupuntahan bawat sulok ng Pilipinas. Yes, bawat tama. barangay. So, yung mga nasa remote areas na hindi maabot ng radio perhaps, ng TV, ng social media. So, there must be people, and this is what we call political machinery. Yun. Okay? So, for you to have a strong political machinery that will determine your winnability, you must have resources. So, from financial resources up to human resource, your supporters. Ayun. Okay. Nagka-interest pa na ko, Attorney Ta. Ini man ang line of interest ko ining sa peace, sa na yan, sa political, ining mga figuro ng tangon yan, sa leadership and so on and so forth. Ano po tabi, Attorney, ang nahili mong challenges sa mga, siyempre, ngunya na next year, mapili kita kan mga leaders na naman, sa nasyonal, sa lokal. Ano po nahiling mong mga challenges na pigatubang daw kan sa to yung mga mapili? Kita po mga botante na mapili, Mga din pa, botante. mapili din Opo. mga leaders kasi with this advent ko naman nangyayari, more on personality, the recall, itong so figures rather than subjective naging either ibig na objective naging subjective, as the presence of social media. Ano po natabi, Attorney, na nahiling mong ang mga challenges na biglang Ang pantaon number one po, wag ang challenge Opo. natin dyan ay yung subjective na, selective pa. Diba? You select what you would like to Yes, be and okay? And you Mhm. also select what you want to convey to Yes. the electorate, to ikakandidato. Aha. Kasi ganito yun. Mhm. We have not yet arrived at a level of political maturity. Mhm. Diba? Mhm. So, alimbawa sa pagkampanya, instead of talking about yourself, you talk about your opponents. Yes. Diba? While you are campaigning for yourself, you are decampaigning against your opponents. Okay? Tapos you paint yourself white while you paint others black. Ikaw yung malinis, sila marumi. Diba? Something like that. And at the same time, ang challenge sa mga electorate, parang half of the coin lang ang nakikita nila. Kasi yung binabanggit ng ating mga kandidato are simply about their qualifications, Yes. about their successes. However ako, kasi political scientist ako, Yes, I would want to and be interested also knowing even the failures of the candidate and on how they struggle to cope up with their failures. Kasi diyan mo talaga makikita na balansyado. Okay? So, pag nakita natin ang kanilang curriculum vitae is all successes, Yes. isn't it? Okay, but this is just half of your life. Yun. How about your failures? Kung meron kang qualifications, meron kang disqualifications. So these are not discussed by them. Mostly, they discuss so much about the reputation of their opponents, so on and so forth. Kasi nga, yung sabi ko, they would like to have comparative advantage against their opponents. Pero ang mature political system sana, ang pag-usapan ay yung plataforma at yung mga issues, social, political, economic, where as a collective journey, how and where and when can you bring the people to where you would want to lead them, okay, characterized by change from a lower level to a higher level. Okay? From a lower level to a higher level. But the most challenging for our candidates now is how to present a home for the people. Home. H-O-M-E. I always discuss this anywhere whenever given the chance to discuss about leadership. Opo. Home, H is for sense of history. History. Okay, as a collective journey kung paano mo na bawat Pilipino ma-inculcate sa kanila ang sense of history na in every stride of our struggle to develop as a nation, they are part of the history. Meaning to say, we will never completely mention
the history of the Philippines without the mention of this person. Mhm. So, making everybody participant to the writing of the story and the drafting of the history of the Philippines. Mhm. And next challenge to them is the letter O. Mhm. A big challenge actually, which is to have sense of oneness. Oneness. If how you unite Filipino people across Mhm. the more than 1,700 islands, Mhm. okay, disconnected by these fragments of islands and waters around them, Mhm. but connected by patriotism and nationalism, okay, and their love to their fellow men, okay, concern to their fellow men. Ang pigaapod ko ini po, Sir Ed, na Apo. philosophy of the unity of feelings. Mhm. I wish on, kailan kaya magkaroon ng pagkakataon sa Pilipinas Mhm. na sa isang situation, isang pangyayari, lahat ng Pilipino pare-parehas ang nararamdaman. Mhm. Okay, if there is calamity, everybody feels sorry and concerned about the victim, something like that. Mhm. Kasi sabi ta nga ni baga ang iba, kung may kalamidad, nagpapangadji kay Horacio Imperata. Aha. Ang iba man nagpapangadji kontra Horacio Imperata. So meaning to say, we have diverse and differentiated Aha. interests. Mhm. Okay, so this is sense of that the Filipino people will embrace the philosophy of unity of feelings, even aspirations as a body politic. Mhm. And also, letter M is sense of mission. Mhm. Na mission kan bawat salo, Mhm. follower o leader on how to advance and sustain the aspiration of the Filipino people for equality of life. Mhm. Okay, quality of life, Mhm. wherein everybody is enjoying the God-given faculties Mhm. and everybody is free from worries and disturbances Mhm. because everybody is given the opportunity and enjoying the blessings of democracy in our Mhm. very own native land. Mhm. And letter A, excellent engagement. Mhm. Yung sabi ta na bawat saro, bawat Pilipino, pag mataninda sa pagkaaga, igwasindang naisip nagigibuhon, characterized by excellent engagement wherein it will be contributive not only to their personal and family development, but will be contributive to the society and the whole nation. Parang ini, igwa kitang whole society approach in the promotion and in the rebuilding of our nation. Mhm. Magayon attorney dakulaon na niya, dakulaon na bagay ni para sa tuyong mga botante sa mga leaders na arap subibanggit mo kasi bago subjective kita permi sabi ko sa bago either na ikampanyaan sa tuyong plataforma nagakaigwanin madslinging ipinagbabawal na kan omnibus election code but still naon pa pangira dyan dahil mawara pag attorney siguro parte na ba ang kultura ta na nagboborbarayli nagkakukaranta nagpapakwela may mga artista garo mag-aarog ka ng situasyon ta sa I don't know sa kaluyan siguro kang ano ta sa politika. Pero maganda yung kambyada, daing changes. Sabi ko sa bagong may political maturity, dahil pakitatabi at din nakaabot di man sa araw ka ng stage. Pero pirming nahabanggit na political maturity tano. Opo. In fact, ang sa kuyang master's thesis Opo. is titled Voters' Political Maturity. Aha. Okay? Aha. 1996, Opo. Voters' Political Maturity. So, pag-adalan ko naman ang vote buying, so on and so forth. So, medyo nakakadismaya ang resulta. As in man, kung ika-political scientist o kaya political advisor, before nung wala pa ang pandemic, ang tanong dyan ay, siyempre may tribuna, di ba? Yes, Sa tuyang kandidato. So, the question there is, how can we draw a big crowd? Yeah. Diba? Oh, yeah. So they think of, Yeah. let's bring in or tag along a showbiz personality, Yan. okay, Mhm. entertainment personality, para makadraw ng crowd. Yan. And for our candidates to be able to convey their platforms of government, for them to be able to articulate their qualifications in a big crowd. So yun ang number. Kasi sabi nga natin, kung purely political, very boring ang sarong pagturo-tribuna, baga pa ganyan. So, Opo. first of all, yun ang to how to draw crowd. However, nag-progress yan tabi, Professor Ed. Aha. So, before sa mga showbiz
showbiz personality to Aha. draw crowd in the political campaign. Aha. Pero nagka-interest na rin sila na magdalagan. Kasi sabi Yun nila, ba? if people are interested Aha. and they come Mhm. when there is this political campaigns, how about trying? Kaya makikita nyo, Iyo. kasi nga, Mhm. on popularity tayo, so popular na sila. So meron na silang name recall. Yun, yun. Kumbaga, you are no Aha. longer to introduce your name, okay? But your name is already known to them and to the people. Yun, no. Okay? So Oh. meron tayong mga tao na, ay pag ganito ang apelido ng kandidato, hindi ko naman ito kilala, lampas sa lista, di ba? You will not vote. Ayo. Pero ay ito, Mhm. kilala ko, alam ko na ito na pangalan na to, so yun. Kaya kung makita nyo, even non-showbiz, political personalities from their lolo Mhm. to their parents, okay, to their uncles, aunties, and to themselves, and even to their children. Mhm, mhm. Okay, so kasi may name recall. That's Mhm. why they have what we call political investment from their lolo, diretso yan, up to duman sa apo. Ang iba nga ni, di ba, ang sabi niya, Mhm. sinimula na ng lolo, so ipagpapatuloy na lang ng apo. So Iyon. meron ng name recall na nandyan. Ayo. Okay. Kaya dyan na porsige attorney so mga clans, so political dynasty, nagdodiretso na rin dyan because of that Opo. situation. Oh. Ini attorney, ano Kaya tabi na? lang po, yung Opo. issue natin sa Pilipinas na political dynasty Mhm, can mhm. be brushed aside because of election. Yes, aha. Diba? Kasi Opo. hindi naman ibig sabihin na si papa niya, Mhm. naging ganito, Mhm. ako ganito, Mhm. pero there is voice of the people heard during Yes. election. Aha. Kaya nababrush aside yung issue of dynasty because there is what we call exercise of suffrage and people's choice during election. Ini po Opo. ani po ato ning pigsabing Vox Populi Box Day yan. Nangyayari po ni sa tuya pangunyan during the time sa mga sabi may mga nagbakita mga leaders nga na all of a sudden naging leader tapos because of that prinsipyo na Vox Populi Box Day. Ano po ba ni attorney? Ano Pag masabi po? pinag-adalan ta po ang Opo. theory sa political science, Mhm. ito kitang piga-apod na divine right theory. Apo. Okay? Mhm. Divine right theory kung saan may mga leaders talaga na chosen by God to lead. Mhm. Okay? And they call it anointment. Mhm. Okay? And we also consider suffrage as sacred Mhm. because it is our conscience, the little voice implanted by God to us, Mhm. that is actually speaking for us. Okay? Deep in our heart and in our mind, Mhm. for us to be guided by God to choose. Kaya sabi talaga, sagrado ang boto. Iyon, no. So sagrado ang boto. So meaning to say, if God is speaking, okay, in every man's consciences, Mhm. so we can say collectively that this must be the voice of God. Ayun. It is speaking through the Aha. people individually first or initially, then collectively. Mhm. Kaya lang nga ni, marami tayong mga interventions, Mhm. di ba? And it's not only God that is working in us and among members of the society, there is also evil forces that is Yeah. working. Aha. Di ba? Aha. If God is, or through God's angel is whispering in our right ear, there is also di ba? the prince of Aha. the air. We call it as the prince of the air, Aha. meaning to say the prince of deceit, Mhm. also whispering in our left ear. Aha. So we are now confused. We are now Yes, confused. So if you don't have that strong faith in God and a strong moral fiber, you will be easily confused. You will Ayun. be easily confused. Kaya meron tayong mga kandidato, ang galing magsalita, Yes. convinced ka. Aha, aha. Pero kung tingnan mo, ano yung ginawa, Mhm. ano yung ginagawa, at ano pa yung pwedeng gawin. Aha. Kaya baga pinag-aaralan natin yung track record ng ating candidates. Ayun, no. Pero yung track record niya not only in public service but must also be in private service. Not only public life, kasi iba ang buhay kapag nasa harap ng camera. Mhm. Iba naman ang private life Yes. kapag nasa likod ng camera. But there should be consistency between the private life and the public life. Mhm. That's why I say the whole story Mhm. of the candidate, both the successes and the failures, the qualifications, even disqualification, something like that. Okay. Opo. Sarap na lang tabi attorney sa topic na nito. Nagkaiba ako na interest. Esensya po ba ni kang demokras sa tangon niya? Tagaw na wala na sa pag-aapod na majority sa tuya mo yan. So nangyari na by plurality because of multi-party system. And ito ang pag-isahin mo sa buong attorney na magkakaiba ang sa tuya ng mga pananaw, mga values, etc.
Marida po rin sa tuyang ano yan, sa sistema tangon yan, yung nangyari na may plurality na lang or simple nagkakaper lang na sektor ngaya ang garo Actually, part ka sa tuyang, kasi baga kung hilingunta, hindi tayo direct democracy, representative democracy tayo. Ayun, Okay, kaya ang sabi natin sa Constitution, sovereignty resides in the people and all authorities emanate from them. But let us not forget that the sovereignty is still resides in the people. Kaya mas sa preamble ng Constitution, sabi natin, we the sovereign Filipino people. However, we would like to have broad spectrum of choice. I will repeat, broad spectrum of choice. Kaya, dumating tayo doon sa punto na nagkaroon ng pluralism concept in democracy and in society. Maganda naman ito because nga of what we call broad selection or spectrum of choices para makita natin talaga mismo. At saka, there will really be a lot of interest that will sprout and we have to recognize them and we have to identify them. But later on, let this be put into balance. Let this be put into balance. Ngayon, yung multi-party system kasi, di ba, we are very much confused na kung sino na kasi hati na masyado. Hati na masyado. Pero kung noon sana yung bi-party or two-party system, makita mo talaga ano yung plataforma. Yes. Okay. So, however, ang ano natin ngayon, given that already, so people must be witty enough, okay, to determine. Okay? Pag-aralan yung history ng political party, pag-aralan yung people, okay, and leaders of that political party, and the platform of government and the social issues that they are articulating. Because para yan sa sa commerce, they are selling the party, they are selling the platform, they are selling the candidates. Okay, that's the reason why kapag binoto mo ang isang kandidato, you take note of the platform of government, you take note of the promises na sinabi niya. So yun ang susundan natin. Kasi tayo baga, okay, so we are very much interested only on the issues during election. However, kapag tapos na yung election, okay, parang hindi natin ini-evaluate, ina-assess. Ano na ba yung mga nagawa niya based doon sa promises. And this is what we call vote efficacy, wherein we vote to a certain candidate because we agree to the platform of government, we agree to the issues and issue resolution articulated by the candidate, and because we also agree to the proposed problem solutions na binibigay, dinidiscuss ng mga kandidato during sa election. During sa election. Pero, dapat yung dignity of man, center point siya. Dignity of man na lahat na mga sinasabi ng ating kandidato will of course support the promotion of the value of life and the dignity of man. As a person. Okay. Across the nation. Opo. Sa mga masod siguro, Atty. Ma-repeat ano kita? Performance kayo. Tamang-tama. Parte po ni kang voters education na. Ganoon na ni voters education na pig-conduct I'm very much willing. Opo, sa masunod na mga... Voters education. Yan, masunod po kita, Atty. Ma-take to kita kung sa ina venue naman kita forum. Aram ko po masip po kami ni Atty. Kang Distoria. Aram po si Atty. po ang nasa likod kang sa tabang sa pag-adal program, dakulaan po ning proyekto na nakatabang sa mga estudyante para maitawid din daan sa pag-aadal through online education. Kumusta na po tabi, Atty. ng update kaning sa tabang sa pag-aadal program ta po? Ini pong tabang sa pag-aadal ta, kung magirugduman ta, launch ta po ini sa kasagsagan kan pandemic. Opo. Katuyang mundo. Kasi yung Bicol University gusto niyang ipahayag na we love and care our students. Di ba? Kasi our major public in the academe is of course our students. Kaya sabi ta, yung tabang sa pag-adal is a program for charity cause for the less fortunate students. Pick up po ining BU is for. And this is an approach to the students' empowerment and development. Kasi sabi ta, ang susi talaga sa pag-asenso
kan pagkabuhay kan sarong tawo kan pamilya asin sa syudad through education. So we were caught flat-footed when we were struck by this COVID-19 pandemic. So kaya nagmukna po ang Bicol University ni sarong programa na pagapuntang tabang sa pag-adal. So this is a whole society approach wherein gabos na pwedeng magtabang tanangangaipo, pwede tang matap o pwede tang mahagada ning tabang. Kaya sabi ko nga, connected nito tabi duman sa leadership legacy natin. Opo. So ang leader talaga is not only a provider but also a mobilizer. So kaya itong tabang sa pag-adal, hindi po ibig sabihin na halimbawa, ako ngaya ang main proponent, kaya mayaman ako na nagtatao. Hindi po. Kasi saro mo na akong pobre. Kundi, yung sabitang strategy on how to mobilize those who have blessed to give to support our students. So, ang pinaka-latest po kaini, nung naginunduman mo po bagayong pag-imbitaran ko ika na sa nag-introduce sa tuyang speaker during the 4th webinar series, we were able to award po to 70 students this loan assistance of 300 pesos per month, good for 5 months or 1 semester. Na naka-receive yun na po sinda ang 70 ang students na inining first wave of the 300 worth load for their what is this, mga cellphone ninda nagagamiton sa pag-adal ninda, sa mga data ninda. But ang nakakatuwa nung nag-launch tayo nito, tabi Sir Ed, nung nag-award ng certificate of undertaking, pati yung pag-present natin ng mga picture ng mga estudyante na recipient, may 10 pang nagpahabol. So, naging 80 siya. Okay, so in other words, meron kitang 80 na estudyante sa BU na nakaka-receive ng load assistance of 300 per month, good for 5 months or 1 semester. Yun po. Pero previously, nag-award po kita ng mga cellphones sa tuyang mga estudyante, tapos man po yung mga load assistance sa CSSP nga ni igwa kaming sarong disenyo na kaklase ko, tabangan ko. Yung mga final exam na po, may mga estudyante na talagang last sem, kulang sa indang financial resources para sa indang pagbakal ki ang load sa data ninda, saka yung for internet subscription, ito baga pigre-register sa ng mga promo so so we mobilize our CSC officers sa panahon nito ni President Indaya na klase mismo nag-identify ng kaklase na nangangaipon ng load sa klase na medyo may sobrang budget, tipon-tipon kasi inang mga contribution, pigtatao duman sa kaklase nila. So we call it as kaklase ko, tabangan ko. So yung ini ang pigsasabitang mobilization. Mobilization of resources. Sa ruining dakulao na talento po kan sarong leader. Okay? Sa nasyon, sa banwa, maski sa eskwelahan, kung saan pwede siyang makamobilize ng mga tao to give resources for our needy. Kasi sabi ko nga please allow me to tell this, na ang mundo, di man nagdadakula. Ang natural resources ang isla, di man yan nagdadakul, na nagarikabuti. Ito, level kan tubig, naglalangkaw because of the, sa global warming kita, saka sa pagtunaw kan mga icebergs, ayan. So, may mga limited resources kita. May mga depletable, dahil na napapalitan. Alagad, may saro kitang resource na daing limit. It is not finite, but it is infinite. And this is the talent of our leaders and everyone to think of good, better, and brilliant ideas that can contribute to technology development and utilization. Practices and even ways of life that will be productive for the development of our people. Yun po. Apagayon na natabang asistensya kasi sa mga challenges na pighampang kan mga estudyante, tadakulaon tabang po. Magpapadagos po tabi ni attorney ining programa ta na ining tabang sa pag-adal program.
nagpapadagos po, before I forget pala, Sige po, si Attorney Davi. actually, ang Alumni Association, kung sa presidente ang satuyang, ano niya, ang core niya, is actually a very big help sa tabang sa pag-adal. Apo. So they actually constitute the executive committee, the student, faculty, and non-teaching presidents, and of course, the president of Bicol University and the vice president. We are all contributing to that. Kasi, sinda po, so nagtaoning avenue na magkaigwa kita ng official tabang sa pag-adal bank account. Opo. So yung Bicol University General Alumni Association po natin, incorporated. Kaya po, ang gabos na igwang cash donation, dahil po yung pagkakaputan si Simon maski siya ang nag-coordinate yan sa donor natin, kundi ini po pigdeposito duman sa tuya man na official tabang sa pag-adal bank account. Yes, Kasi gusto ko man pong sabihin na sa tuyang one semester financial assistance, that is 1,500 per student for a total of 80 students. Ini po, pig-coordinate ko po ini, pero daiman po nag-aagis ako ang kwarta. This is sponsorship. Yes. Meaning ko say, ang sarong sponsor, siya po ang nagpapadara ng load direkta sa cellphone number kan sa tuyang recipient na mga estudyante. Ayun, okay, siguro. Ay, attorney, gusto ko pang para, ano po tawag, para dakulan sa tuyang istoryan, kailang garoin na po tayo minuros. Attorney, opo. Ay, attorney po, balikan ko, sarap na lang po siguro, bilang po pamayo din kang College of Social Science and Philosophy, ano po ang mga program offerings ta, and ano po ang mga activities ta, mga updates ta po sa SSP, ma'am po? Opo. So, ang College of Social Sciences and Philosophy po, igwang nagkapirang programa. Ang satuyang pinaka-baby, to piga-apod tang BS Psychology. And we are very happy. Yesterday, we posted in FB na igwa na kaming COPC, Certificate of Program Compliance issued by CHED. Ay, congratulations po. Opo. So, thank you very much. Hindi po, nasa third year na. Nasa third year na po siya. Okay? Kasarabay man po dyan, so namukna na Bachelor of Public Administration, na pipunan ta po ito sa College of Social Sciences and Philosophy, but because of vertical articulation of program, ini po pigdarata na duman sa Robredo Institute of Governance and Development. Kasi yung Public Administration, meron siyang Masters, saka PhD or Doctorate sa BUGSM Robredo Institute of Governance and Development. Kaya, nadarata na po duman, nalipatan na so, sana one of the youngest din siya, Bachelor of Public Administration. So, straight na po siya from bachelor's degree into doctorate degree. Ayun, so, meron man po kami, so dati na Bachelor of Arts in Philosophy, Bachelor of Arts in Political Science, in Sociology, in Peace and Peace Studies, PAPS. Okay? And we also have this banner program ng CSSP, which is Bachelor of Science in Social Work. Yun. Okay. Ini pong mga kurso nindo ang pag-abot sa mga board exam, ining social work, talagang namamayagpag po ang college ta. Opo. Okay. Ano pong mga extension activities na yan, attorney? Pinagkakaabalan Marami po. po kami extension activities, pero igwa po kami piga-apod na banner program. ng College of Social Sciences and Philosophy when it comes to extension, which is titled Kapatid. Ang Kapatid po, acronym ito sa Knowledge Assimilation for Productive Application Towards Technology, Innovation, and Development. Yun. Kada program, meron po siya ni sadiring project, extension project, that is actually in connection with the expertise of the program or the courses. Ini pong natin, kanya-kanyang program, meron po sinda na kanya-kanya man na extension project. Halimbawa po, so social work, pamana,
Okay, so sa tuyang philosophy, Mhm. yung ang hulma, Mhm. tapos yung peace studies, meron po kitang andurog, so on and so forth. Mhm. At ito pong kapatid program, nag-connect po ini duman sa bayanihan para sa paaralan. Ayun. Kaya oh. kung makita po nindo, may mga FB posts ang BUCSSP na nag-mobilize po ng resources para sa pagtabang sa mga duwang eskwelahan po under the what we call bayanihan sa paaralan. Mhm. Yung dati po baga iyan na Iya po. ano nga ito sa pag ma-open na sa DepEd? Ano yan? Brigada Eskwela. Brigada Eskwela. Brigada Eskwela. Aha. So, sa rong Mhm. eskwelahan po duman sa uwas na tawanan mining apwera kan iba sa rong truck na semento, ta medyo i-repair na siya sa indang flooring kang classroom, okay, so on and so forth. Mhm. Tapos igaman po kita digdi sa BBES, Mhm. sa Victory Village Elementary School, sinda po ang pangduwang na tawanan mi. So kasarabay man po ngani duman so pagtaon ng orientation sa hulma about values formation sa mga aki at saka po yung gender and development orientation on gender responsiveness duman po sa uwas man na ini ang pigkonduktar kan sa tuyang kolehiyo through our gender and development coordinator po. Okay. So, Aha. yun po ang mga Ay iba-ibang po, kadakol po pala, no? program po Apo. ng Attorney, University. To add po, Sir Ed, Apo. nakulong kitang naging webinars, Mhm. okay, na through the BUEMD, Mhm. mga iba-iba pong webinars na pag-sponsor kan sa tuyang mga different programs that are also considered as extension services ng ating kolehiyo po. Okay. Ay, dakol pa ko akong ihapot kay attorney, kaya lang nakalampas, nakatabas na ako yung oras sa maso na program. Okay lang po, Attorney, there's always okay, next opo. time. Opo. Final words tabi, attorney, baka may mga announcements pa po kita or mga papudan sa publiko. Please go ahead po tabi, attorney. Opo. So, gusto kong doonan na Opo. ang pag-asenso kan sa tuyang banwa Mhm. is a collective journey. Sama-sama po tayo sa paglalakbay. Mhm. So, this is not only because we have great leaders Mhm. and because we must also have great constituents. So, we have to share. We have to share everything that within our capacity without expecting for any return. So, ito po ang importante. And at the same time, we have to always see the beauty in any ugly situation. Because I believe na kahit ano man ang sitwasyon, igwa kitangon yan, bako siya magayon, medyo unfortunate alagad, we can always find the beauty in it and we have to capitalize on it. Tapos, ang importante ko pong mensahe is very simple. Okay? So we have to listen to what God would want us to be as a follower, as a leader. Okay? Because we have to contribute to the society and collectively, this must be done. Okay? This must be done. So without any expectation for rewards or for return. So this is selfless. Yeah. Okay? Selfless leadership and followership attitude. Okay. And we have to help our leaders build a home, yung sinabi ko kanina, sense of history, sense of oneness, sense of mission, and sense of excellent engagement. Okay? So, above all, we don't only have to experience, but we have to learn from our experiences. Iba naman po kasi Professor Ed yung sabi, Apo. you just experience it from learning from your experiences in order for us to become a better person and a better functional literate and functional member of our society, contributing to the better future of our nation and of our humanity. Thank you very much. Thank you so much po, mga tugang. Thank you so much, attorney, sa oras na itinawag po sa muya para makasabay mi kanigi sa tuyang programang pangedukasyon at pangkabuhayan. Well, nakalampas na ako. Pasensya. Inapunta kita ng oras din po, maaram. Sa pangarap po kasi naging guest kasubago, si attorney Alex B. Nipunguceno, ang Dean kang College of Social Sciences and Philosophy. Sa pangarap po kan Bicol University President mi, Dr. Arnulfo M. Mascareñas, ang samuyang Vice President for Research Extension Management Office, si Dr. Louis Amano, si Professor Rowena Soilo kan Extension Management Division, si Dr. Renalyn Bautista,
kan Communications Office, si Dr. Eddie C, ang Dean kang BUSBM, Dr. Leti Lopez, kang Cal, asin si Dr. Beth Ichano, I should say, Alfani. Inipon sa inyong nakasabay sa Edgar Barameda. Salamat po sa masunod na Webes, tigdi po sa itong programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Thank you, good morning. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Tigdi na sa Radyo Veritas Legazpi.